Teman-teman lihat buah-buahan teman-teman. Uh, pakai begini gede banget teman-teman tuh, masya Allah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa lagi dengan saya di sini, channel Orang Betawi Bekasi. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat semua. Maklum, orang Betawi tukang bercanda teman-teman. Ya. Waduh. Lundunya gede banget noh. Masya Allah, lundunya pakai begini. Alhamdulillah. Super lundunya teman-teman noh, gede banget noh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gede betok teman-teman, gede tuh. Oh, alhamdulillah. Gede bener teman-teman betok. Bakal buka puasa sama sahur cukup. Alhamdulillah dapat teman-teman. Betok panjang. Panjang benar betoknya. Alhamdulillah, betok babon. Teman-teman lihat buah-buahan teman-teman. Pakai begini gede banget teman-teman tuh, masya Allah tuh. Kuat main pakai begini, masya Allah. Lagi cuma tenggelam doang. Nah. Wih, gabus. Gabus kecil, Bang. Gabus. Gabus. Gabus kecil, alhamdulillah. Masih di kali Kampung Keramat, teman-teman.